Dadu Pak Dewan, Panglimanya, Panglima je, kan Panglima Tago, Panglima Tugut, Panglima Bui. Nyo kau aja payah terberah bau nyo. Nyoban kejadian. Nyo rumah dim propoh nyo. Ilikut kantu kuramil jangka, ilikut kantu peliti jangka. Tapi ijir pe bendera bintang bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamban kejadian rumah Aceh Merdeka awak gam. Tapi walaupun kedih rumah bintih membeliut dan tika gelhat-hat, tapi bendera bintang bulan lah rumah kejelat. Ditunggu Dewan Athe dum. Rumah bebela raya, mesti bendera handa jelat rumah tu. Pu pengkhianat Athe dum. Aduh pegah do berken pegah ke go pengkhianatnya pengkhianat je dum. Timak je dum. Tiga menjerat mai kadang mempai hanali. Jerat urung cik hanam pali, jerat adun hanam pali. Tapi mentang tenang-tenang dekat ke penderitaan go. Dadu Pak Dewan, Panglimanya, Panglima je, kan Panglima Tago, Panglima Tugut, Panglima Bui. Nyo kau aja payah terberah bau nyo. Nyoban kejadian. Nyo rumah dim propoh nyo. Ilikut kantu kuramil jangka, ilikut kantu peliti jangka. Tapi ijir pe bendera bintang bulan. Tapi haram jadah lain. Kakaduk langgan tu ya getar aku deak ke, deak anak rumah ke. Engkau belum tiplek mesti pelih on tupah ke gonyan bet lagi nyo kejadian. Kau pegat lagi Athe nang kaduk Dewan. Han thep tegal hege karupah nak thep kema ke. Nak kegop hana ka kira. Perjuangan awak kah perjuangan koma ke. Hana sebanding dengan perjuangan propoh awak kah dumai binatang hai.